Man vajadzēs patulkot, ja? Ja? Labāk tā. Labi? Когда явился ангел, Ja? Nu, tu saslēgs, jā. когда явился ангел Kad atnāca eņģelis Гедеону, pie Gideona, он сказал: муж сильный. tu drosmīgais vīrs, И Гедеон спрашивал: а где же все чудеса? un Gideons jautāja šim eņģelim, kur tad ir visi tie brīnumi palikuši? Он говорит: и вот с этой силой, и с этой силой, Un eņģelis sacīja, ar šo spēku да, иди и спаси Израиль. ej un izglābi Izraēlu tautu. И ты победишь мадианитян, Un tu uzvarēsi midiāniešu как одного человека. kā vienu cilvēku. Это когда человек рождается в какой-то земле, Kad kāds cilvēks piedzimst kādā tautā, он как бы набирает в себя это все. viņš tā kā uzņem visu to sevi. Культуру, Kultūru pieņem ну, хорошее и плохое. gan labo, gan slikto. И вот Бог находит одного человека Un Dievs atrod šo vienu cilvēku и начинает его освобождать, un sāk viņu atbrīvot. и вся земля освобождается. Un visa zeme atbrīvojas. И потом Господь ему сказал, Гедеону, Un tad kungs sacīja Gideonam, что иди и разрушь ej un izārdi Ваала жертвенник šo altāru, Bālu altāru отца твоего, savam tēvam, kas ir pieder. да, и дерево, которое при алтаре. Un arī to koku, kas ir pie šī altāra. И Гедеон, он пошел и сделал это все. Un Gideons aizgāja un izdarīja visu to. Но в 8 главе Bet 8. nodaļā написано, ir rakstīts, что после победы, pēc šīs uzvaras, когда они победили этих мадианитян, kad viņi uzvarēja šos midiāniešus, он попросил серьги. viņš paprasīja Сережки. ausskars. Да. И принесли сережки эти, серьги, Un atnesa visus tos auskars, и он сделал ефод. un viņš izveidoja kādu, Ну, накидка такая, jā, nu tā kā золотая накидка. zelta plāksne, Ну varbūt да, tā. она так Jā. одевалась на грудь, Jā. на спину. И это эфод Un šis efods Аарон только носил. Ārons tikai nēsāja. Давид и Самуил Dāvids un Samuēls одевали льняные эфоды. Kādus? Льняные, лен. Лину. Да, льняные только. И он сделал по-своему. Un viņš izdarīja tā kā, nu, savā veidā. И это принесло проблемы всему народу. Un tas atnesa problēmas visai tautai. И я хочу это показать, как это в реальной жизни происходит. Es gribu to parādīt, kā tas dzīvē izpaužās. Это было у меня на работе. Tas bija man darbā. У меня есть много обязанностей. Man ir daudz dažādas atbildības. И я заказываю товар, Es pasūtu preci, и я его могу отдавать по магазинам. un man viņš jāizdala ir par veikaliem. И я имела доступ к компьютеру, Man bija pieeja kompjuteram, могла посмотреть остатки в магазинах varēja apskatīties atlikumus и veikalos что-то отправлять. un arī kaut ko aizsūtīt viņiem. И я приходила, к датаристу Un es atnācu pie tā, kas и говорила, strādā pie datora. вот это надо отправить. Un es saku viņai to un to vajag aizsūtīt. Делаю вроде бы хорошее дело, Es it kā daru labu lietu, labu darbu, но у них появилась ко мне skaudīgi. претензии. Viņiem radās pret maniem pretenzijas. Они сделали мне один раз замечание. Viņi kādu aizrādījumu. Viņi izteica man aizrādījumu. Ну, я так подумала, хорошо, я помолюсь, хорошо, я не буду так делать. Un es domāju, labi, es palūkšu un es tā vairs nedarīšu.
Прошло время, Pagāja kāds laiks, я забыла. un es aizmirsu. Я опять подхожу, Un es atkal pieeju, говорю, отправляйте этот товар. sūtiet šo preci veikalos, Она говорит мне, un viņi saka man, это не твоя работа. tas nav tavs darbs. Есть у нас человек, Mums ir savs cilvēks, который отправляет весь этот товар. kas sūta visu to preci uz veikaliem. А ты делаешь ее работу. Un tu gribi darīt viņa darbu. Говорю, хорошо, Es больше не saku, буду. labi, es tā vairāk nedarīšu. Помолилась, Palūdzu, забыла. aizmirsu. Прошло время, Pagāja kāds laiks, я подхожу к ней, es atkal nāku pie viņas, и я вспомнила. un es atcerējos. И она сказала так, Un viņa sacīja tā, доступ к компьютеру больше не будет. tev vairs nav nekādas pieejas pie kompjutera. Я сначала обиделась, конечно, Un es sākumā apvainojos, но потом мне стало так легко, bet pēc tam man kļuva tik viegli. что я делала по-своему. Es darīju, tā kā pa savā veidā. И в слове говорится, Un Dieva vārdā ir sacīts, 1 Царство 15:23, 1. ķēniņa что 15:33, непокорность kad nepaklausība есть такой же грех, как волшебство. ir tāds pats grēks kā burvestība. И в расширенном переводе Un paplašinātā tulkojumā говорится, что своеволие, противление – это то же самое, что своеволие и идолопоклонство. pretestība ir tas pats, kas paša vēlmes, griba un pēdējais ir Идолопоклонство. kā alkalpība. Да. Līdzinās tam kā alkalpība. Когда я к ней подходила, Kad es nācu pie šīs sievietes, есть еще одно такое слово, что в притчах 25:17 Salamam pamācības 25, там 17 сказано, rakstīts. что Tur ir sacīts, не учащай в дом друга твоего. Не учащай входить в дом друга твоего, tas ir pārāk bieži neej pie savu draugu ciemos, чтобы он тебя не возненавидел, lai viņš tevi tā kā nesāk nopūsties dēļ tā, ka tu nāc tik bieži ciemos. И чем чаще я подходила к ней, Un jo biežāk es nācu pie viņas, я поняла, что у нее ненависть ко мне уже un поднялась. es sapratu, ka viņā jau sāk pacelties tāda tā kā nepatika pret maniem. И когда Бог мне это все показал, Kad Dievs man visu to parādīja, я больше так не делаю. es vairāk to nedarīju. И вот на эти праздники, на Новый год было, да, Jaunajā gadā, šajos svētkos, она ко мне подошла с списком. viņa atnāca pie maniem ar šo sarakstu. Мне не было времени. Man nebija atkal laika, И я поняла, как это. un es sapratu to, kā tas strādā. Я это пережила просто. Es piedzīvoju to. Да. И, слава Богу. Jā. Paldies! Slava Dievam!